اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑی محبت و عقیدت سے آج کی اس پاک و مبارک محفل کا انعقاد کرنے پر حاجی طاہر الحسن جمیل صاحب اور ڈاکٹر محمد خالد جمیل صاحب جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، برائے سال ثواب اپنے والد محترم حاجی محمد جمیل واہلیہ اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے احباب آج کی محفل میں تشریف لائے ہیں سب کا آنا، ثنا خانوں کا، علماء کرام کا بیان کرنا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سادات کرام حضور کے غلام بڑی تعداد میں آج کی محفل میں تشریف لائے بھی ہیں اور لا بھی رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینہ پاک کی بعد حاضری نصیب ہو جائے۔ افتخار رضوی صاحب میرے بھائی، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو اور عزت عطا فرمائے، ان کا شکریہ، ہمیشہ محبت و شفقت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ نسبت ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ طیب پروڈکشن والے ہمارے ماشاءاللہ طاہر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے جس طرح حکم نامہ ہے انہی کلاموں کے اشعار پیش کر کے حسین شاہ صاحب کا حکم ہے کہ رضوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لازمی حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے، بہت اچھے یہ کلام آپ نے ضرور سنانا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی بھی فرمائش پڑھیں گے۔ اور بچہ ایک نیچے سے آیا تھا، اس نے بھی کہا کہ لازمی وہ جو بابا جی کے عرس مبارک میں پڑھا تھا وہ بھی ایک شعر تو آپ نے لازمی سنانے۔ تو میں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ درود پاک محبت سے بلند آواز سے اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اہل بیت دا حکم ہے، خودے تو آغاز کریں گے۔ رال کے سامنے پڑھنا ہے، چادرہ لے کوئی گل نہیں، کھوٹ کے پائی رکھا، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ رال کے جیڑا لا دے اچھی گل ہے، ایک دا سونا ماحول ہے، حضور تے درود پڑھنا ہے، چکنا نہیں۔ رال کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سجا بس بازو چوکے شیر میں نہ پڑھو یار۔ اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر علی مولا علی مولا، اللہ کے شیر علی مولا علی مولا، اللہ کے شیر علی 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 علی، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین، آج تے دن بھی مولا حسین ہے، حد چکی یار۔ حضرت حسن حسین، حضرت حسن حسین،
کا زیادہ حق بنتا ہے. یہ قریب ہے جن کے زیر سایہ بس رہے ہیں. حضرت ابو الانیس بابا جی صوفی برکت علی لدھیانوی. آپ سے کسی نے پوچھا, ان سے بھی پوچھا, واصف علی واصف سے بھی پوچھا, کوئی میانی کے قبرستان لاہور میں دفن ہے, یہ بابا جی کے زیر سایہ آپ بیٹھے ہیں, ہم بھی رستے سے گزرتے ہوئے اسلامی عقیدت پیش کر کے جاتے ہیں. پوچھا بابا جی سے کسی نے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میدان کربلا کے بعد 2 عقیدے بچے, ایک یزیدی عقیدہ ہے. میرا پوچھتے تو بابا جی کہتے ہیں میرا تو حسینی ہے. پھر ہاتھ اٹھائیے, اپنا حق زیادہ بڑھا, ہاتھ اٹھائیے. اللہ کے شیر حیدر کرار پر تو, اللہ کے شیر علی مولا اللہ کے شیر حیدر کرار پر تو, حضرت حسن حسین حضرت حسن حسین کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی علی سیدنا و مولانا سہرا سجدے جو درود و سلام ہے, سہرا سجدے جو درود و سلام ہے. سچے غلام مصطفیٰ ہے, سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. زینب کی بارگاہ کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ سیدہ زینب کی بارگاہ سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی بارگاہ, جو مرتضیٰ کی بارگاہ سہرا کا ناز ہے. ایک شعر انہاں دی والدہ واسطے, ایک شعر انہاں دے والد صاحب واسطے, کیونکہ سال ثواب والدین واسطے. پہلا شعر انہاں دے والد صاحب واسطے. قاری صاحب میدان کربلا میں مولا حسین نے بڑا صبر کیا ہے, لیکن انہوں نے 71 کشتے دیکھے ہیں. زینب پاک کی بارگاہ میں شعر دوبارہ پڑھو گے, ایسی صابرہ بی بی ہے 72 کشتے دیکھے ہیں. اس لئے زینب کی بارگاہ بارگاہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی ناز ہو, جو مرتضیٰ کی ناز ہو, سہرا کا ناز ہے. صلی علی سیدنا و مولانا شیر انہاں دے والد صاحب واسطے. ہاتھ چکو سارے یار, دعا کرو رل کے. جانا سارے نہیں ہے, ایک دن جانا سارے نہیں ہے. آج کسے بھی ہاتھ چکے دعا واسطے, کل کوئی ساڑھے واسطے بھی ہاتھ چکے گا. ہاتھ اٹھاؤ یار. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے,
مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے بابا وہاں رہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اب ان کی والدہ کے لیے شعر ہے کہ جنت میں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت میں سیدہ طیبہ کنیز جہاں رہے آمین جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ان کی ماں بھی وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وہ مانگے فروزہ وہ نیر تاباں سرگودا علیہ مجھے سارا ہی پتا ہے وہ ماہ فروزہ وہ نیر تاباں دونوں ہاتھوں کے میرا مصطفیٰ ہے 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 میرا مصطفیٰ وہ بارہ ربیع الاول کو آیا قاری صاحب تُسی تلاوت کر کے ٹھنڈی پا لیتی ہے قاری صاحب دی یاد تازہ کیتی ہے وہ بارہ ربیع الاول کو آیا بس چادر جو ہاتھ کٹ کے آقا جی دا نام لینا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ کسے جھوٹے دا نعرہ نہیں لوا رہا نہ میری شوق ہے نبی پاک دے نام تے ہاتھ چوک سکتا تے ہاتھ چکی جا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے ماہ فروزہ وہ نیر تاباں ماہ فروزہ تو کیا تو نے دیکھا آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب
فلک یہ زمانہ وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا کیا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ طاہر صاحب کہتے ہیں قاری صاحب شب معراج قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کیا کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے کسی طرح سے آگے بشر جا رہا ہے نعرہ رسالت کسی طرح سے آگے بشر جا رہا ہے پتھر کے اپنے خالق سے وہ پتھر کے اپنے خالق سے سر عرش وہ تاج بچا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے قدسی کھڑے ہیں اور چاہتا ہے دیکھو جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شہزادہ غوث الورا فخر و سعادات پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی یادگار اسلام حضرت پیر سید محسن علی شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی دامت برکات میں قدسیہ شہزادہ غوث الورا شریک قبلہ کی تشریف آوری ہوئی میں شمیم قلب سے دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں اہلا و سلام مرحبا ساتھ میں شیرہ جیان تمام احباب ذوق شوق کے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں اور تشریف رکھیں تمام احباب تشریف رکھیں گا شاہ جی قبلہ کی آمد ہوئی ایک نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جاتا ہے دیکھو سید محفل چاہے بہار آ گئی ہے بہار آ گئی ہے بہار آ گئی ہے جنہوں ٹھنڈ پہ گئی ہے دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہی ہے کیا بات ہے پیر سید محسن علی شاہ صاحب گیلانی ماشاءاللہ آپ جلوہ افروز ہو گئے نے اور میں پڑھ رہا شب معراج دے حوالے شب معراج جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے ایک
وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے گھر جا رہا ہے، وہ گھر والا اپنے گھر جا رہا ہے، کسی کسی ہے بڑا خاص شعر ہے وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا وہ قصہ حلیمہ میرے آقا جنہوں اپنے ورگا کہن والیا وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو آقا جی دا بچپن چند کدے ادھر جا رہے کدے ادھر جا رہے ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی اور اعلیٰ حضرت صاحب نے کیوں لکھ دینے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور سید آکے بہ گئے نے چادر جو ایک باری ہاتھ پلیز پانچ جنگلانا ضرور کرنا یار آج دے دن تے ہاتھ کر دونا ہاتھ چوک کے کہہ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 نوری کا فیض نور ہے رضا رضا نوری کا فیض نور ہے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
مصطفیٰ نے ہلائی ہے بگری ہاتھ چھوڑ کے کہنا ہے کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا میں سارا پیار زمانے دا پورے سرگوتا دی فیورٹ ہے او دے پیار تو بار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا زہرا دے بابا دی گفتار تو بار گیا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شبیر و شفر بھی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا مقام تیرے کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے قلب زہرا پردے دھیاں دے کچنالی جناب زینب دی امی زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا بسی میرے حضور نے شوقت بطول دی کوثر بطول پاکنا جنت بطول دی سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ خود کھاتے آج رہنا منگتے رجا مشہور ہے جہانتے سخاوت بطول دی سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا لجپالی سخیاں دی سخاوت اللہ دے ولی کہندے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے تے
ते सखियां माल नहीं हुंदे इत्थे उथे दोवें जहानी सखी कंगाल नहीं होते लज पाला ती लज पाली सखियां दी सखावत सुल्तान मदीना दे दरबार संभाल दिया सारा प्यार संभाले दा ओते प्यार संभाल दिया मैं इस तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਮਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਐ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरा शीला कलाम इस रात में अच्छा माशाअल्लाह आप साहब से हर महफिल ची माशाअल्लाह तशरीफ लियाते ने अल्लाह ताला इन्होंने सेहत देवे तंदुरुस्ती देवे सच्चा तो सुच्चा तो सोहना कीता जनाब अब्दुल गफ्फार निजामी साहब तशरीफ लियाए ने जी माशाअल्लाह उकाड़े दी सरजमीन तो बड़ी जनाब वेलकम करांगे बड़ी गल है जनाब माशाअल्लाह वेलकम ते ओ मैं कलाम पेश कर देना भाई जान ने जड़ा के फिर मनकबत कही है बड़ी प्यारी हाँ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सारे नबियां दा
تیرے واسطے قرآن سارا بنیا سو تیرے واسطے قرآن سارا بنیا آیا تیرے جیا کسے مقام سونیا آیا تیرے جیا کسے مقام سونیا شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے تینو ارشاد اپنے بلایا ہے شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے سو شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے پوری رب نال تیری نام سونیا پوری رب نال تیری نام سونیا تیرے درود سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ حسین شاہ صاحب دی فرمائش ہے کہ وہ نعت لازمی پڑھنی ہے میں سیدہ دی الحمدللہ سیدہ دی دعاؤں نہیں ترے پھر دے ہیں تے گالو تو منن دی نہیں گال اندروں منن دی ہوتی اچھا ایک گال بندہ دسے بھی نہ پتا انہوں نے پہلے ہی ہوتا ہے کہ کیویں ہے کی حساب رہ کے ہے کہ یہ دے اندر دا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ سانو اندروں سیدہ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے یہ نعت بڑی پیاری حسین شاہ صاحب دا حکم ہے پیش کر دینا پھر رضوی صاحب دی فرمائش ہے کہ لازمی پڑھنی ہے حضور میری تو سازی حضور میری تو سازی میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی دکھیوں کا سہارا تیری گلی چاروں کا چارہ تیری گلی سکھ چین ہمارا تیری گلی مگتوں کا گزارا تیری گلی بلکہ میں جو کہوں گا کہ مولا کا نظارہ تیری گلی کا ہم مدینہ کہاں ہستی کہاں وہ عرض کہاں وہ عرض مدینہ کہاں تیری ہستی چنگیاں دات ہر کوئی پڑھدا اتے بندیاں دا تو والی ایک وسیلہ سونا سکردا ساڈی چولی امنو خالی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی
अच्छा मैं मदीना पाक की गल कर रहा सी ते उत्थों दा पानी आ गया हमारे अब्दुर्रहमान मदीना पाक उस मैं मदीना पाक कुआं से लाए हैं जिस कुएं से हुजूर ने वुजू फरमाया और पानी जो है वो दोबारा उस कुएं में गया माशाल्लाह उसमें से ये उस कुएं दा पानी है जिथों नबी पाक वुजू फरमाया ते मैं हुण की कह रहा सी कि हुजूर मेरी तो सारी बहार देखो ना पानी आ गया जो बंदे दी लगन मुहब्बत प्यार सच्ची होगी ना ते फिर उथों नेमतां आ जांदियां ने हैं ते फिर असीं एवें ते नहीं कहंदे यार ए माशाल्लाह लेके आए ने मैं ते बहुत खुश होया अच्छा माशाल्लाह अब्दुर्रहमान कंबोज साहब बड़ी खुशी हुई सैयदा दे आन दी पहले बहुत खुशी हुई तो शाह जी फिर इस पानी दे आन दी ज्यादा खुशी हुई सुभान अल्लाह क्या बात है बहुत खुशी मैं बैठ के फिर पियांगा पढ़ के तुसी मेरे लिए छड़ देना थोड़ा जिहा मेहरबानी कहाँ वो हुसैन शाह जी तुसी हुक्म कीता है कि कलाम पढ़ दियो इहदा आखिरी शेर ते किन्ने ले एक शेर और पेश करना कि मेरी तो हस्ती क्या है वीजा लगा टिकट होया हुजूर दे कदमां च पहुंच गया हुजूर दे कदमां च खड़े होके सब्ज गुंबद वाल नजर ते की कहंदा है मेरी तो हस्ती नवा मेरी तो हस्ती क्या मुआजा शरीफ ते खड़े हो गए जदों नबी पाक दी बारगाह सलाम करिए फिर इत्थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर इत्थे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला है बाहर निकलदे है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करन दिया मैं देखन दिया जिहदी हाजिरी हुई ਉਹਨੂੰ तो पता लग गया फौरी सुनहरी जालियों में उम्र खिताब एक महफिल मैनू रिजवी साहब ने क्या कारी साहब तुसी ये भी ठीक किया है ये भी ठीक किया है ये भी ठीक है अगर इंज कह दियो मेरी रिक्वेस्ट है रिजवी साहब ने भी दसिया ते मैं क्या ये भी जबरदस्त गल है सुनहरी जालियों में मैं बेकरार
रजी भाई रजी ऐसे नीचू ऊपर पीछे चले गए। उन्होंने क्या कारी साहब जी सामने बैठे, कहते कारी साहब मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम बहुत ज्यादा पढ़े हमें, उन्होंने क्या कि लाजमी सुना दो ते इहदे नाल ही अली वर्गा जमाने ते एक शेर ते माँ बाप की शान है, क्योंकि इन्हां दे बाल अल्लाह अकबर की करिए। चलो मैं थोड़ा इहदे तो बाद मैं थोड़ा आप सब पेश कर देना कलाम। या रसूल अल्लाह मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं, मैनू मदनी मनाउन दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूप भजगा भजगा चांदी छड़की छोड़ भी नहीं, पर मैं बस खुदा दी खाना मैनू सोने जिहा कोई होर भी नहीं, क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरा नसीब है, मेरा तो सब कुछ मेरा नसीब है, मेरा तो सब कुछ साथ सजा जो से मेरा तो सब कुछ मेरा नसीब लो साथे थोड़े सहारे है, मेरा तो सब कुछ मेरा नसीब है, मेरा तो सब कुछ मेरा नसीब है। मंजिल में हम सफर भी सामने भी पसे नजर भी मुझे दूर से गुजारे, उसी की परछाई की रूह पर भी मेरा हो मेरी खुशी, मैं उसकी खुशी का एक जो मेरे अंदर की रोशनी है, वो 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 मेरे अंदर की रोशनी है। मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी लो साथे और सहारे है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा जिस बारे अपने उठेगा उसकी कोई साथ देगा, अगर कहेगा तो रोज़ महशर खुदा से मेरा नबी कहेगा, खुदा से मेरा नबी कहेगा, इसे आप सबका साफ कर दे, इसे भी मौला मुआफ कर दे, ये मेरा आशिक है वारसी है, ये मेरा आशिक है वारसी है, ये मेरा आशिक है कादरी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी लो सामने और सहारे है, पर मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सफा बन के खलोड़ा नबियां ने रामल के पैरों बलियां ने महबूब दा सारे अरशियां नू दीदार कराया जाना है, इस रात दे तारे दस देने, इस रात दे तारे दस देने, अज अर्श सजाया जाना है, गारा बिच रोवण वाले नूं, गारा बिच रोवण वाले नूं मेहमान बनाया जाना है, गारा बिच रोवण वाले नूं, गारा बिच रोवण वाले नूं मेहमान बनाया
क्योंकि हाफिज साहब की फरमाइश है मैं निकलन लगा सी सच में जान के नहीं मैं भूल गया मैं लेकिन इन्होंने आवाज दी कि लाजमी पढ़ो ये शबे मेराज है चंद मुड़ मुड़ के रात तकदा ए अरिश वितांगा रख दे रल बैणा दो जाता रल बैणा दो जाता अज नूर वसाया जाना रल बैणा दो जाता रल बैणा दो जाता अज नूर वसाया जाना इस रात बितारे दस दे इस रात बितारे दस दे जिंदगी साहब तूरे मक्के तो अज दोराही जिबरील ते रब दा इक माही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सफर शुरू हो गया है सफर शुरू हो गया है सफर शुरू हो गया एक सिदरा से रह जाना चादर तो हाथ काट के मेरे भराओ एक कोल बुलाया जाना एक सिदरा से रह जाना एक सिदरा से जाना एक कोल बुलाया जाना इस रात के तारे दस दे मां ते बाप क्योंकि उन्होंने वास्ते वालदैन वास्ते महफिल रखी गई साले स्वाब वास्ते अल्लाह मेरे वालदैन नु मेरी वालदा नु मुकम्मल सेहत अता फरमाए दुआ फरमाना शाह साहब भी इंशाल्लाह आखिर ते तशरीफ फरमाओ शाह सैयद ते आखिर ते या बीच या दरमियान या शुरू सैयद ते हुंदा ही दुआ है बस दुआ फरमा देना जी मेरी वालदा वास्ते काफी बीमार ने अल्लाह उन्हें कामिल शिफा अता फरमाए आमीन एक शेर मौला अली सरकार की मनकबत पे एक शेर माँ बाप की शेर अली वर्गा ज़माने ते माशाअल्लाह सूफी बरकत साहब से गुलाम भी बैठे हैं माशाअल्लाह अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर दिखावे अली 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 वर्गा ज़माने ते कोई पीर दिखावे अली बाज मोहम्मद दा अली बाज मोहम्मद दा ओ कोई वीर दिखावे तू अली अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर दिखावे अली 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 वर्गा ज़माने ते कोई पीर दिखावे एक ही शेर ते अल्लाह दा शेर जेड़े जवान ने बिल्कुल फिट फाट प्लीज सज्जा बाजू चुकन ठंड वाले चादर घुट के पाई रखन बाकी हाथ उठा के कहणगे उच्ची ज़ात अली दी उच्ची ज़ात अली दी उच्ची ज़ात अली दी अली उच्ची ज़ात अली दी हैदर 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 उच्ची ज़ात अली दी कायनात अली
जहान तो मंदे ने पर मावा आखड़ सारे जग तो चंगे ने होर किसे तो इंज वफावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं ओ मां दे वांगू किन्ने दर्द बंडाना ऐवें बुआ खड़किया किन्ने आना ओ मां दे वांगू किन्ने दर्द बंडाना ऐवें बुआ खड़किया किन्ने आना ऐवें रौले पाना कावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं ओ मंदा पूछो बोल जे निकले ठोक दियां माड़ी चंगी था तो मावई रोक दिया मुफ्त च ऐतियां नेक सलावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं ओ कम एक दोस्ता आखा तैनू कर जावी किते मां दे मरण तो पहला मर जावी नहीं ते जग उते फिर मरण नू थावा लभदियां नहीं जग उते फिर मरण नू थावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं ओ प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी है जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है धुप्पा दा नी डर मैनू अल्लाह अल्लाह मेरी वालदा नूं भी शिफा देवे ते जिन्हां दियां है ने अल्लाह उन्होंने सेहत देवे साया सिर ते सलामत रखे और जिहदी टुर भी गई होवे जिन्हें जिंदगी च दुआ लईए ना फायदा उन्हें होना है धुप्पां दा नी डर मैनू छावा मेरे नाल ने ओ लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दुआवां मेरे अज जो भी मैनू जग ते मिलिया मां दियां हैं दुआ एवें नहीं मैं कहीं
ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ कारी शाहिर महमूद कादरी साहब को भी आपने बड़े प्यार से मोहब्बत से समाअत फरमाया है।